salivi endodzene konakele ayivani indvoza nemsindo mfengwane nje ayifuneki lakhaya lithi iBhayibheli kunqono okuhlala ekoneni lendlu lapha etulo analeli kona kusilapha phasi lapha etulo ekoneni lendlu kunokuhlala nemfatlo othethako hayi ngiloko ke mnguni lekathi umuntu akakuayine kwesibili khona la kuleli verse lithi iyona iyakukubusa kusemsakadweni wakangwane lo sakada ngeSiswati eMbabane edolobheni esikhathi ya15 ishali yafundla lapha ke insimbi yesikhombisa sekungu 7:15 na sekungu 7:15 nje sente kanje yelikhaya nekwakhiwa kwalo sashaya lesikhathi mlaleli sekuthi sikwemukele kulohlelo impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo solongiyevela Simelane ambisana naye umfundisi babe JV Mazibuko lobuya lapha ke eMbabane Alliance sitika dona tinzaba impilo yelikhaya nekwakhiwa impilo kumele ibe njani ekhaya lakhiwa njani ekhaya besikhuluma inzaba yedincushunqushu evile liphelele usumela hayi asesibeke umuno ngoma sijika nje ebandla ukuthi libuke lokuthi lingayithini lenzaba ngoma ngeke vele ize iphele kepha na ke kuyabonakala ungathi khona lokuncane lokwasala kunemjeje lokwasala anginike yena Mwelase abingelele kuwe mlaleli na ubachwela bayikuthi hey nalo lohlelo ingozangoza mfundisi asibonge Simelane semukelo na bongwane siphindze sibingelele sikubingelele mlaleli sikwemukele ehlelweni impilo elikhaya nekwakhiwa kwalo sishito mnguni sathi awulena inonile kodwa ke sitahamba nayo siyivale akasibeketelele nje maswati sichazile lesifuna kuchaza sitase siyabanika futhi nalabanye njengoba sihlala senda kube khona labakujikela kwasivivanene besisemkhankasweni ke mnguni wekuthi sibeka umunwe evikini leliphelile kepha ke ngekubuta nekukhuluma nekukhumbula lokuthi sitibekile letinto lesithi sivala ngato kodwa ke lokunye sagcina singasakukhulumanga kanti sesikuthinjile sithinze indzaba mnguni lesisekele vesini lesithite incwadi yaGenesis sahluko sesithathu livesi leli-16 lapho kunemagama lathi wathi kumfati ngitakwanzisa buhlungu ekukhulelweni kwakho bube bukhulu kakhulu uyawutala abantwana kabuhlungu kufisa kwakho kuyawuba sendodzeni yakho yona iyakukubusa sathinza lenzaba yekuthi kuletinye tindzawo ukhanza ukuthi lokubanga inqushunqushu kuthi lo wesifazana lo sebudlelwaneni so ungenwe kwetayela ukuthi lo wesilisa noma lo mduna wenda kwekuthi ngesikhathi lesingkuthi ngendlela thide abese lokukwetayela so kwenda kufanela so kwenda into lengumsebenzi walolo mduna
lekubhekeke awende noma kanjani lo wesifazana lo wesifazana abheke ukuthi akwendiwe kulolu mduna bese iguquka lento simelane sewungathi vele ijuti kube angasinaka qoqa nebangani athi awusisi ungahlupheki mina kwami ngithi jeti nje kanye uyati bese uyabona naye ukuthi ukugijima ubhekaphi ngabekisa nje Mnguni nawe mlaleli nangabe lijaha ngenxa yokuthanza nekwelekelela umkalo usinaka pheka make ngala abe awashadija ngala noma agona umntwana ngala noma yini nje ganzi dindvo leti lestenda ngeluthando kubambisa kwelekelela bese ungathi kufanele asesisi mhlambe kufika isikhathi lapho khona abantwana bayakhula nabo bakho bakhulile nje senisele namake nobabili seniyathumana la endlini so utawusilomnye umuntu hawu kusho se lo mfaniso ubusa umwelase kanti phela sesisile sobabili vele kungaba naloko simelane nekokuthi ke phela vele nangabe nobabili ngoba niyaqala ngalo sinibe babili nangaleqaleni usengekho labantwana bangekho labantwana kulesi sikhathi bese nemsebenzi yanza mhlambe lomnyu babe wenda umsebenzi lombita le usemabhodini ubambe lapho uhlacha bese kuqhamuka ngoba akusiko lokwelekelelana lokuphi cha ngiloko ukuthi bese kuthatheka ungathi ngumsebenzi wakhe and nakungakendeki bese ungathi sekubuqala sogiletika lo ngoba lokho kubonakala Mnguni nawe mlaleli ngekuthi nangendlela lekabuteka ngayo kuthi akwendekileni bese ungathi so uyekhudwa kanti awuyekhuti indvodza na ungumake ngaphandle nangabe kusho ukuthi wayifaka igobondela sengilokunye ke lo make bave kahle balaleli asisho ukuthi ushadandla noma konakala kodwa uyakhuluma nendodza yakho ngenhlonipho awuyekhuti indodza ngiyamekhuda mina ngilapho bese kusuka lo msindo khona ngoba lento Mnguni ibese ichamuka nangaleli phimbo libese liyaqina leliphimbo emfatini kanikhuluma nendodza yakhe wenda njalo Mnguni indodza yakhiwe ngalendlela ukuthi kuhlonishwa ayikufuni yakudzinga kwakhwesha kwaphathamiseka kwampintsheka inhlonipho endodzeni moshakele iyathutha nangengqondo iyathutha nangemizwa iyathutha so utawubangala wena ukuthi nayikhona lapha siduma sethuthile ngoba so inyathele kabi manje lokubhlungu ukuthi na ithutha iya kulenye indzawo phela angithi ngiletinto lesikhuluma ngato kwemnguni kwekuthi naka lokuthi wendane uthini ngoba ngesikhathi wena sotawuqhamuka so ungathi ufuna kuyidosa ngelikhala iyeva lokuthi yathi lo make asangibambe ngelikhala sengigijima bese ke kusuka lenqushunqushu ngiko sikhuluma ngaletinto ukuthi balalele emakhaya abakunake lokho ukuthi ngendani ngikhulumani futhi lokho kukhuluma nekwenda ngwenda njani kungaveli kwangathi seyiduty yami ukuthi ngikwende lokhu ngoba ngingakakwendi seliqala ngiko kwena sukhuluma sokhuluma ngelivile eliqinile futhi sokhuluma nangelivile eliphakeme lokunye lokubanga tonke letinto Mnguni waqinisa livi ungumfati endodzeni waliphakamisa livi endodzeni konakele ayivani indvoza nemsindo mfengwane nje ayifuneki lakhaya lithi iBhayibheli kunqono ukuhlala ekoneni lendlu
la phezulu yeah analeli kona kusilapha phasi la Etulo, phezulu etulo. ekone lendlu kunokuhlala nemfatlo thethako hayi ngiloko ke mnguni lekathi umuntu akakuayine kwesibili khona la kuleli verse lithi iyona iyakukubusa ngufundzile nje mane sangabe ngenxa yokuthi besiphendula nembuto ebalalele ngulenye ingcengwana ke le la ukhanza ukuthi umfati akafuni indoda yakhe imbusa ufuna basi ngesikisi ufuna ukukhululeka kuba independent yini kani sendani kanti lo mthetho walesimiso le institution ngesilumbi ngoma kunalo wayisungula wabeka imigomo nemibandzela mnguni imisindo lemnengi isuka la thine sihamba ngefashion sihamba ngemfundo sihamba ngemandla elikhukhu sihamba uthina umhlaba nangemoya wesikhathi ngangitshelwe ngumuntu awu ngangitshelwe ngumuntu mina futhi banalapho bangakuthathi kabi leli gama lekubusa la alisho kuqilata lisikhombisa lisinika umthetho noma umoya wekuthi le ndoda iyadi ukuthi ingumuholi yebo iyadi le ndoda athi ihamba embili iyadi le ndoda ukuthi kufuna baqabangele abantu labete emva kwayo le ndlela iBhayibheli likhuluma kuthiwa uyinhloko lokuba inhloko nguye lohamba embili lo babe futhi enhloko sikhumbulo ukuthi kunale tindvo letikhona uyabo kunemehlo uyabuka uyabo uyayibona indlela uyayibona indlela nalisi nje iBhayibheli uyinhloko njengendoda kusho ukuthi nguwe tawubuka tinhlangothi tekuphila ubuke tiganga ubuke emadlelo nakunemsindvo nguwe lofuna uve wena kune uvane emaceleni kwakho uqabange utiqabangele wena uticabangele umfati wakho uqabangele bantu abakho tonke letinto tila nakuthiwa ke indoda iyawumbusa lokumbusa kuhlanganise lokuthi le ndoda is the head lenhloko now kulesikhathi la utawukhanda ukuthi indoda seyibonile ukuthi umnotho ukuze ukhonse waleli khaya akwendiwe nako ngoba angumholi umholi lo ngumholi basilala bakwathi khuluma simelane uyadi kusinala bamlandzelako futhi ube nesiqiniseko ufuna ube nesiqiniseko nangumholi ukuthi vele bayeda labantu lamva kwakho ngaphandle kwaloko uthatha iwalk manje mfundisi wabuta lomnye wathi uma ngabe umfati angumfundisi lendvoza ayisi umfundisi losho sinaseka lapha epulpit lendvoza nyalo seyibuswa ngilomake ungabunga ungathinda lo hlangothi lolo ngoma le imisebenzi le nangimake ungumfundisi nimgqobile indvoza ayisi umfundisi nase silenkonzweni lendvoza iba ngephasi kwalomake kodwa nasekhaya phinze bese iyajika sekuba nguyo unkunkumela kukhamba njani lapho simelane umbuto lobalulekile indzaba yasenkonzweni indzaba yokomoya mina nje ngiyindoda ngagibela lepulpit angisiyindoda emuntu okay ngiyingceko nangiyingceko ngikhonda kubo bonke labantu nemkami futhi akufuneka angibuke njengendoda yakhe kufuna abuke ingcebo sebenzisa uNkulunkulu ngoba angangibuka njengendoda yakhe utawukhumbula ukuthi angamthenga ishukela utawuncifa nekuncifa angaphinza ive inshumayelo kube naye angathutha ala
etenge sidumba kasekho la usuye ngabantu lo aha so ngagibela lepulpit angisindo umuntu angisi uyise wemuntu ngingceko kwaphela ngani noma ngabe njoba ubuta nje ukuthi naye angagibela lapha epulpit nangabe nguye nomfundisi ngani noma ngabe ngumfati wami uyangisithe kushumayeleni angagibela lapha epulpit mnguni kufuna ngiswitch off indzaba athi umfati wami ngibuka ingceko ngoba ngambuka njengemfati wami ngenteka ngikhumbule usungishile ekhaya ngitibute ukuthi uthini kulabantu batshelani labantu kana ungishile ungabe asifikini lesilingo sekwekuthi sengilapha labathola lamadvodza sekushaywa lamadvodza akusashaya nawe sekushaywa onke lamadvodza ngalokuthi nimnike uthi akabe lapha edudu lo muntu ngiyakuva mne wena mfundisi endlela lokubeka noma mhlambe akakuva uthi yena ngeke phela ngoba labo make bese sebashaya lamadvodza ngoma uyevala lulimisayo ungasisikhona setilima khona akusesishumayelo le simelane usuke nomsindo lapho simelane singaba silingo sanoma ngangibani lokubita lokuthi kunana kulokuthiwa ama professional ethics lokubita lokuthi ngibekise ngadokotela dokotela kuthe sitho semuntu langasibuki nalangasibona nangaba nje amduku na mhlambe ayigana gynecology kude lapha angabuki khona kude labangakwadi aha so utawuphenya nalapha nomsebenza sandla nomsebenza luthi nomsebenza ini uyaphenya kuye yiorgan yes aha kanjalo ke now hayi ngoba asayekele kuba ngumuntu kulesi sikhathi angabuka athi yathi lokho akufana nekwakami kodwa kunalama professional ethics nala esondweni kunjalo kusebenza lama professional ethics okay lo kwenta bese ungathi namhlathi gibela kalabani kukhona lelo liphutha God forbid ukuthi sichubeke sente njalo sithi inceko lo kwenta mnguni kokuthi ukhanze bese ungathi lomunye ukhuluma ngalomunye kunento letimbili ekufuna umlalela dati 1 lo muntu lo tata oshumayela la nangabe athandazile sibili usuka aqele kumnikati walabantu yenkosi ngiyawukhuluma kunaba abantu ngikhulumeni bese lo mnikati walabantu wembula kulo khuluma nako kanti awukhuluma lento nje simelana uhlamba khona asimelane ngeke ngiphindze kubuyele kuleli sonto mina bakhuluma athi ndzabadama utshela ungibani umfundisi nangabe ngendeka kube nesihlobo athi ngiyakusola kanti lo nkulunkulu walomsebenzi wembule kullo kweqala lo kwesibili kuyavama sibelane tinkinga tethu tithi kufanana kunekwendeka nje ukhande uthi mazibu kuhlusha ngumfati nasimelana hlusha ngumfati so yafika kukhulunywa lapha uyeva angisimngedwa uyabo aha so ilapho mnguni tinkinga tethu tiyaphosa tinkinga tethu mnguni tigijima kusekhle yeah nawe indoda kwendeka uhlusha ngumfati unenkinga yetimali nje unenkinga yaloko letindo tisekhle so kwakhulunywa lapha emathuba ekuthi kutsinzeke tinto lesiphila kudo nalesiphila nathi manengapi njengoba bakhuluma ehlelweni hayi ungathi nikhuluma nami naye lenye incisho kunemntwana lamdala lo babe akadalwa ngilomkakhe lashade naye akafuni lo maka akamfuni umntwana walendvodza indvodza iyamthanza umntwana wayo ifuna ukuthi abela kusuka umsindo senda njani lapho kungaba kubili mnguni lengingakusho ngoba ngiyakubona lesophatha lapho kuselasele khona kweqala kufuna kube nesiqiniseko ukuthi iyakhulunywa lenzaba yalomntwana kukhulunywa kwayo angayihlohlobedeli babe angagwamanzi babe ukuthi lo mntwana akabe yatohlala la ikakhulu kati ngoba uyukhanze ukuthi lendlela la vele ngayo
inembuzo lo munye ukhanze ukuthi mdzala abevela khona kunekuthathwa kwalomfati kodwa ayikakhulunywa maningi lamahlathi simelana kwala amdzala lo mntwana kodwa inkuzi malanga ngoba isa order isadweba anginayo umntwana akhona umntwana atiwa sebaleni kodwa abe ngumntwana longatiwa futhi kutinhla usitotha imbili ngoba nadzazi angafihla umntwana kumunye lamhla kulamanye emakhaya sekuvelile lo mntwana lona nakafikela ukuthi ngianti lo kanti ngunini uyabo nase ithola le verses hayi ngumntwana wakhe lona unqushu lapho iyawuqedwa yini so kwecala ke sisike mnguni babe nomama ke abasugajwa ngilokuthi bona bayafunana kuthathana abayikhulume lento ngokuthi emngami utakimi nje kunje nalaba la ekhaya bethembeke ukuthi lo mntwana ethu siwephuka wena kunene ngoba bakwenda ngale bafihle ukuthi umntwana wephuka ngoba bafuna kuphelele batokudla bona budli lobo ngoba yabe seyahlupha lento iphinze ihamba seba nemphumela lomubi kule mpilo yalaba lababili abasekho lalabadlili kwesibili ke simelane lokufuna njoba ngithi kufuna angahlohlobedi namake akade ukuthi ingadi yakhe le ingadi yalobabe noma ingadi yalomakhe ngadi umuntu ayidlile ngakho ke umntwana wonke lotelwe unelungelo uthini sizaba likhulu manisimelane lebhlungu futhi ngathi ngaze ngimemede ngithi madoda ngiloyo umuntu aka onishe up to ema mistakes akhe ngoba emaphutha labawendile banenge bantwana abagcwelele esiganga balapha emenene khanzi indoda nganyelanga yaphefumula kulesi sikhathi ekufike ukuthi ife iphefumulele etulo awuhambi umphefumulo ngoba akadivuma intolo unenzaba lefanele ayilungisa ayikhulume so ukhanda sekumatime ekhaya indoda ayiphefumula isaqethi atikhulunywe letinto phinze bangaqinzetelani ukuthi akemukele umntwana ngoba kunento leliqiniso omnguni thina sihlale seluleka abantu le linye likhaya bathi nje basanza kushada lo ntombazana ngebuntu nangekufundziso lamtshela leja kahle ukuthi kunemntwana umntwana lona 6 weminyaka kwabita ukuthi alandwe ngekufuqa kwalomakoti nake fika la lokwemntwana kwakhuluma amagama lamabi umbuka lapha emehlweni ukuthi I hate you are not my mother ngiyakuzonda awusima kwami adindo lofuna ukuthi utemukele leto ukuthi yize umgugumetha lo mntwana noma bagugumetha labantwana kodwa ungathi yenge ukuthi sebakho vele awubadali ngoba siswadi simnanzi sithi ingalimunyisa kepha ngeke icourt lokho biba mnguni into nje lethi kwaba khona kulobho ngoba sikhuluma bebudlelwane phela la lokhanda sekunethi ngqushu bese abantu balimatana babulala budlelwane bonke mnguni kufuna busungulwe etikwesilethi lesihlobile etikwelitafula lelihlobile kube bede emanikiniki lotawafihla wabeka akuthanze umuntu ungiloku longiko kona nalona nawe umthanze angiloku langikona nako konke kwakhe udecide ke nangabe utitshela ukuthi yathi minevela ngimfuna umlo nemntwana uvela ukhweshe ungafuni bunguye bakhe ecansini kanza ukuthanzi lanako khweshe ukhweshe lapho besithi ke mnguni ayikhulunywe kube bedehlohlobetelwako nalona emukele nangabe uyakhona ukuthi alando lo mntwana abuye akhulele lapha ekhaya athi ukuthi utamkhweletela wena mfathi lokhona la wathi lokho ukuthi lo mntwana utawukhweletha utawukhweletiswa mnguni no umntwana ngoba siyabalimata abantwana
Yeah. umntwana innocent akanaqala kodwa le lapha atalwa khona batabe bamhlupha bambuta uphethe njani lo mfati lo nje uyakunika yini ngokuthi uyakwente baze babute ukuthi uyakugeza yini uyakuwashelani basho umlo mdzala lo fanisa atendele tinto ngithi ke nawe lo tawufuna kulandza lo mntwana abe khona lapha nakho yati ukuthi utawudibana nanathi into nathi lokubalekile lapho mnguni indodza yakho ukuthi ime nawe niqondise lesimo sehlelweni emlaleli impilo elikhaya nekwakho kwalo sindlula kulenza ba yedinqushunqushu kunabomphikwa ke kulabantwana lo munye mhlambe thola ukuthi akayanga kuyobika ngekuthi mhlambe kukhona indvola isabako ukuthi itabe seyendeka ukucabane lemindeni kumbe incene kuyahlotshwana ngandlela thithi kepha ke nanga umntwana uyabonakala umntwana ukuthi wakabani lelija shadile alikamtsheli lo maka ngalomntwana nalo leyathi lehlithweni la kusi kodwa ngendeke emathuba phela nasakhula lo mntwana vele kubone ngumazibuko lona sihlale silamla letho tindzaba mnguni siyohlanganisa imindeni ngalapha nako asina babuta lapha sibeka fihlelweni phefumule indodza ayingaqethi utawuthini so ngikwe nje sibeka lethi nshwana lethi ukuthi akwemukelwe futhi kwatiwe ukuthi kunento lenje letawuba khona kodwa lokufike lapha bese kuletha kuthula ezingeni lelithiteni ukuthi laba lababili babambisana nangabe nje umntwana asakhweletela uyinina longazange athathwe kulomfati lo lakhaya lo babe akakwekhude bakhulisa umntwana angavumeli ngoba lo bese kuba inkinga kubalinyeva kakhulu simelana usilo mntwana naka breakela lo mfati lakhaya abinze nje le ndoda ungathi uthi akamlaye umangale phela ukuthi ngophela nguye lo wamsonzeta wabalathwana so umlaya nje so akwende madoda nkosi yami ukhande ukuthi labanye balabafati bakhuliswe kahle balungile futhi balungele labanye ukhande ukuthi netimali ngilomfati lomthethe lo wondla labantwana lo wembathisa labantwana kodwa nase bafika ku teenage stage bakhuluma tinshashu bakhuluma emagama lathithe ibinze nje indodza kanzi le ndoda kufuna yona ime nalomfati wayo khuliso umntwana angumntwana kuthi yemntwana ngunyoko noma ngakudala unyoko ukuthi makwakho akekho la mhloniphe yes sikhuliswe thi nesimelane lokunye noma bekungasiso sikhola sisho ukuthi sikholo kuphela lesakhako nesintu nje khona buntu besintu ebuntwini bebantu lobakhako besikhuliswe thina ukuthi nangabe nje noma kuseni intombe emangweni nangabe yake yakhulunyiswa nguyihlo uyihlonipha ngathi nginyoko kunjalo awusonzeli noma ngabe uva ugitateka kwani ngeke uze uyisome uyihlonipha ngathi nginyoko laleli sikulohlelo kulesikhathi lesi njengoba siyazibe nawe bese ndlula mfundisi ngicela usigcizelele ukuthi nakubonakala ukuthi hayi ungathi kunelibhange lapha wena asilime lesiganga lesisele lapha sisilime noma ke mhlawumbe kungeke ukuthi ngcwe kepha na ke kuyabonakala ukuthi na indlela akukhulunywe kungafihlwa lutho ngoma mzukwana sevela lemfihlo lapha ngeke iphinzi bemnanzi lempilo la ekhaya wawubinzelene wawufihlelane kulesi isikhathi emnguni ukhanze ukuthi kutawufika kufa ukuthathe wena baba bese iyakhuluma lento kulesi sikhathi lapha senihlelile ukuthi kunje bese iyavumbuka seyidisturba likhaya lakho sungasekho futhi uthola ukuthi ke bakhona labathi awuvuna sengibese ngalomntwana encane kusiye vele wala ekhaya mhlawumbe encane lendvodza babese bayayicinzetela bayiblackmaila ngesingisi yasesi kuze kubethe umsindo angimfundzisi basikwentekile kulomnye umango bahamba sekahambile lo baba vumbu base hayibo mina ngiyabathi musibantwana balakhaya yona soqhamuka baso nokiwe egesini afika egesi lapha sigesi cha 0 yabo
khambela ifa la lakhaya uyabona uqeshe wathola Yeah. hayi asithatha umlaleli lo selayinini sikulohlelo impilo elikhaya nekwakho kwalo ngonomhla asibe nawe ehlelweni sawubona Yovivile abamazulu ngabadlali shabathi. Mandini Nkosi yami. Siyabonga kona lokukhuluma bongosi kodwa ke into letiningi sitemuke thi. Uyabona njengoba beka nje babemazulu. Lesintu sethu lesinako lokukwakha lokuthi kakube nemvana. Singe sikhule besidla ndawonye noma ngabe besicalwa bomakela behlukene. Noma bengabe umntwana ushiye ukhanze ngumake bekuye kube ngumake wakhe njengokuphakelwa nguye wentelwa nguye konke lokufanele ukuthi kwentiwe kumntwana. Kodwa ke ngenxa yokushintsha kwezinto bonkosi sesidiva sesihlupheka sihlushwa yinto lebe kungiyethu isiphilisa ngcono kunalesikhathi sanyalo ngoba nyalo sekunendlela nje ukuthi umntwana sokukhulumela noma kumbe sekushone unina ngobe kufa phela kudalwa uNkulunkulu sekukhanya ukuthi lo babe ngezamfaka endlini yamake lo babe ngezamphelise ngemabhodo amake uyayibona nje lelo lethi inhlitiyo lembi leyakhiwa wentela kwezinto letentiwa sifike eveni bese sibathi into lokungazi ukuthi tinginto kani into tekufika ngiyabonga nje bonkosi ngisho bona lokho akakusiko ukuthi kumbe nisho ukuthi kumbe kakushintshe into ngokuthi sethi vele sethi khona kodwa nje ngeke sisabuyela konemva kodwa nje kubuhlungu manje Nkosi yami ukuve lokuhlungu lokuthi sinesikhule sidla ndawonye siphakelwa endishini yazi kunemaphulete bantu abasevana ngiyabonga babemazibuko nawe ngiyabonga bonkosi Mandeni walanga sikuvile babe ngiyacela ukuthi ngithathe nje babe bathathu mwela singaphandle nakhona lofuna kuphawula ngiyahleka nje mnguni lokuthi uteka indzaba ekuhlanza hoye uyathi nalokudla sasize sikuhlele ngoba inyama beyivela kancane sicale ngeligusha kuthi umbhido mhlambe kuthi esitutu bese sigcina ngala kunenyama ngakhona nale nyama simelana bokhanda ukuthi nangabe nje nihleti nidlanza unye nilishumi lamaqatha abaliwe alishumi ngilone lakhe nawu nenhlitelo ngathi tshekile usuke lapho ulibumbele lipalishe ukhuphe sigojana ngalesithupha uthi faqa kungene lenyama leliqatha udle ngoba lebethi nasekuthatha lenyama kuthiwa sithatha kanye so udlile wena lapho nguthe faqa inhlitiyo nje lembi yasebntwaneni nase kutawuthathwa ke sekusho wena sale sithatha inyama uqala wena uyathi umoshi nje lebuqaleni akubukela umlaleli oselayinile ehlelweni siyakumela umlaleli sawubona angivusele mnguni kuwena Dr. Mazibuko e-studio njani bafundisi siyaphila baba ngiyaphila ngwankala ngasibonga ngisevusele nje siyabonga kakhulu kule ndlela Nkosi yami le ichazwa ngayo iyangijabulisa nayo eliqatha indlela besidla ngayo noma abanye bakhona bekukhanda sisibabo mahlakaniphane sibumbe njengoba basho umfundisi kwami kufishane Nkosi yami bafundisi ngidawubuza nje umbuto ube munye kuphela kunana indzaba lenitsinzile ngiyayiva le bantwana so kutama bekuphendula yonke le nqushinqushi lena kuloko kusitolo tinto declare from the onset shothi konke kubekeke le ekuqaleni kuyalokhanza kufika kule sigaba sekwazi ukuthi mhlawumbe lomunye sowushaya lomunye uvekaliso laphe kanjalo ngeke ngicela kubuta ukuthi kule ndzaba yalokubusa lesikhuluma ngako simadoda sehlukene sikhona thina madoda lokhanza sinangikhuluma ngivele ngiphakamise livi ngiva ngazi ukuthi into tawusheshe di-action ezemasinyane nanento engathi ngiphakamise livi ngokuthi ngabe lokho akufiki nesigabeni sokuthi mhlawumbe ukhanze ukuthi lo mfathi angakhanza ngazi ukuthi akusasiko ukubusa ke lokho sekubhigene mhlawumbe nekungazi ukuthi sekunekontrola ngandlela thite because thina madoda nje ngibekise nabafundisi kwanje ukuthi thina bayisi ne-iron hand nangikhuluma into vele ngive ngazi ukuthi itawente ngale ndlela ngifise ngayo lekhani nanento engathi ngiqinisa lesandla koyokuthi ete kwakhanza ngalenye ilanga na utawukhanza ukuthi mhlawumbe ngiyabekisa umntwana bami watibinzela yena khanze ngazi ukuthi hey babuwa kithi cha sonke isikhathi wahlala thetha ngiyabekisa nje tinvethi kanjalo leli-ke ngicela kuphetha kule ndzaba yebantwana nayo leni ithinzayo ukuthi
kuko konke mhlawumbe sekwenteka mhlawumbe nasibanciphisa izinga lemanga lokuthi mhlawumbe ukhanze ukuthi akudeclareki kahle kusukela le ekuqaleni cishe lokho ke lemivuka yakho lebese ivuka ehambeni kwendlela mhlawumbe lenekusa ukuthi batalini bantu labadzala bangabi nalobudli lenibekise ngabo because lobudli bese emva kwaloko sebususa letinqushu so dingafika emaphethelweni ngiyabonga kakhulu siyabonga kuba benkalanga Simelane uteka yona lokugcina ngicabanga ukuthi akabuti unanatela emagameni lakhulunywe nguwe lesithi nasitawuphila mnguni vele asiphile ngeliqiniso kwababete liqiniso uvele tawusuka incoshunqushu enzabeni yekuphakamisa livi kubili lesithinzile nasevikini leliphelile ekutheneni akasuphila make ngibekisile hayi ngoba ngithi kwente kanjalo emibuthweni kunanaligama indlela ekusebenta kwakhona ayithi kubi indlela ekusebenta kwakhona but you comply first and complain later kwakhishwa instruction kwakhishwa umlayeto thite kufuna usebende usilalela wende khona nemuva nangabe kunekhona yakhona namuva akufuneke ekhaya sesimiso lesinye leso simiso asivumi ukuthi kusebende ngalendlela ukuthi kwakhulunywa ligama wena sowugijima wenda njalo asisukwenda lokho singemadoda kwesibili ke kulesi sikhathi ukhanda sinasenihledi nifika lapho netala nakhona ukhanze ukuthi uyamati baba wakakho ukuthi vele nakakhuluma leli visetulo hayi kwekuthi ukhuluma ngele visetulo ngoba uyathetha indlela la khuluma ngayo ukhanda ukuthi make ukhuluma ngendlela lephasi ungathi akakhanuki indalo hayi ukuthi ngoba sokhulumela phasi soyedzelela nifika lapho nifundzana khona kuyendeka laqaleni vele kube khona lobugudlugudlu kodwa ngilobugudlugudlu lobuthi mnguni nisayatayelana akusiko lobugudlugudlu uzivule kuyaliwa wena kunene cela kuthatha umlalelo selayinini sikulohlelo impilo elikhaya nekwakho kwalo emsakatweni sawubona ninjani babe manana manje mfika wami kagula mngundeni ngifuna lokuthi vele ngeke uzufihle ngiyakwadi mnguni yabona angathi noma ngawuphonda ngiyabona mnguni lendlela lengine lenza lokho ngingaphawula ngithi mina bese ngikubonile ngikusikazile nangathi abantu besifazane nangabe ukhona lokholwa ngakwelinisa ngabona munye kulaba ngi200 ngithola indlela lengine lenza ngoba ngifisa ukuthi iqabele ngibonile ngiyona sengifike mina ebekihanga alabasa nje labasa kondangulo enkulu abayakhosa nje isikhathi kule nje uNkulunkulu benzile emhlabeni bakho yabona Kusi wendlunkulu ayibe ncane sibali ayibe ncane manana uthi kube kuyangaye na Paula usho njalo nana kube kuyangaye cha ngicabanga ukuthi mnguni so uyicethile leligama nje lolukhulumile asakabe ncese likushwambakanya konke ngoba lawa ngemagama ekujapa esondweni kulamalanga sikhuluma ngekuba ngisawoti ibhlungu lento ukuthi ngitikhanze mine noma utikhanze wena uvabhlungu uviswa ngilomunye umuntu lothi uyakhola noma ngiluphi ihlangothi lokuphila kungaba kusekhaya kungaba semsebenzini kungaba sebusinessini kungaba ngilapha emarket kubhlungu simelane kuviswa ngumuntu ubhlungu lothi uyakhola angiyathi lento ngayichaza ngithi ngoba mina yangilimata ngoba ngisebenza nebantu mnguni ngidibana nebantu ababiye emakhaya eve ebhlungu aviswe indoda aviswe umfati
uyemsebentini manager likholwa phatha iBhayibheli ahola inkonzo kodwa avise lomnye umuntu ubhlungu noma lo phethwe avise baphathi kuhlala nje kwabaphathi kungabi mnanzi ngenxa yemlokho wakho kube semasontweni kuleti inhlangothi tonke tekuphila tetigaba umuntu eve ebhlungu lingenteka liphutha ngalenyelanga mnguni kodwa akusuba impilo kuthi uvise lomunye umuntu ubhlungu ngicabanga ukuthi lomunye umuntu mhlawumbe ucabanga ukuthi letimpilo dinzathu kuneyasekhaya kuneyasenkonzweni kuneyasemsebentini munye lo muntu ayinye impilo Simelane asuguquka daze tehluka mnguni njengoba uthi beka daze tehlukana konake angimukele umlaleli ehlelweni impilo elikhaya nekwakho kwalo sawubona ngwane okay ngoma akusho lokuthi ukholwa mhlambe ngalelanga uya enkonzweni na uphuma lapho sowubuyela ubasilwane qhubeka ube ngumuntu ngoma ithi lencwadi lengcwele tamani yetamani kuhlalisana lomnyana lomunye uma ngabe umuntu asebenzisa leyo mgomo leyo ngeke ibe khona lento leyo ngiyamuva nje lona nakathi yena weva buhlungu njani kepha ke ngeke sephule timiso taNkulunkulu ngenxa yesipiliyoni sethu futhi ke nangabe mhlawumbe umuntu emiselwe lokuthi athathe akathathe wena kunene ngoba bakhona labathethi utawuva naye le indlela ibuta kulaba sembili umuntu angethusa usibani wehlelwa yini funa wena kungakwehleli ngicela kwemukela umlaleli ekhaya sehlelweni impilo elikhaya nekwakho kwalo sawubona Simelana nawe mfundisi wami Sibuko njani siyaphila baba njani wena siyaphila ngikhaba wala eGondweni khaba wabola ithi inzaba lemadima yebekunene uyathi into lenteka lamakhaya kulukhuni bathi nje lengisho komine singemadoda afuna nawe indoda uthathe stand ungavumeli bakini baqaphatha umkakho khona and 2 nalo mkakho ufuna umbuye ukuthi akayethwalini imphumulo lakhaya ube lamkhathini usebene njenganabo lokuthiwa i-thermostat emotweni yabona ke kulenzaba yabantwana ke bekunene angeke nje ngeke lapho kayike iBhayibheli ngasala phansi bafundisi ngeke nje ngivuma abantwana baqaphatha umfati wami ngoba inceya lo nina ngambamba nendvodza abathi nabesuka labale kunena nababuye babuye bagqwele emagaba bathi uqaphatha umkamla hayi ke lapho ngeke imvubu evele ngakhala ngaqosha nje lento ngithoze isikhathi seqasha abantwana nje ngemfundisi hayi nani ke lapho ke ngeke abantwana nje basungena emkhathini wami nenina abathi ukuthi ahlukaniswa yini period ngiyabonga abafundisi bami khaba kwabolanga hayi mfundisi sibuyise sivalo siyabonga Simelane akavuke amadoda lamanengi uyamva khaba ukuthi akavuke amadoda lamanengi afikele bafati bawo ungabe umuntu usuyamjikela ngoba laba lakhaya bamati ngawe abamati naye akabati ute ngawe manje ke nasengikhwesha ke nyalo sotaba yinhlwa lo mntwana abantu lamagama nje lamabili akawathinzile nalo angeke athwele impumulo nangala usebenzisa igama le thermostat ngingafaka le shock absorber wena njengendoda ishock absorber lolo ngala akafika hambe ngasibambe emabhambini ukhona wena nalikhona libhambi lingevakala manje kancane ke livakele nangala nakukhona libhambi wena wishock absorber nasingenda njalo emakhala amanengi angaphila ngoba lokho abantwana indlela ukukhuluma eSimelane nawe mlaleli endlela abantwana abakhuluma ngayo umfati uvungathi ngawubusa athi imbadlanyala abiyele emva ungabe yini kwentwa yini nginakule kakushoko ukuthi nakahamba lo mntwana abiyela uze ufise ngalenye la ungathi angabala khala umntwana ngabophinza ahambe kanti kafuna ambone phela nenini ubuya leni impela aqhushiwe kufuneka Jesu asivalelise mnguni sithembise ukuthi ngeke uvuma komdali siyawudibana ngalokulandzelako
cishe ngiyacabanga ukuthi isongekile noma ingakapheli ngeke futhi ziphele kuze behlelo lolutaka umlaleli luhlelo luthi impilo yelikhaya nekwakho kwalo akakhiwe ngekuthula emakhaya akube bede timfihlo ngoma kufa kuyafika futhi akumemedi esiyavela imfihlo sesitayithini ke lemfihlo sewuhambile wena ngakho ke asilungise kwathiwa nakulenye indvodza ngiyakhola ngiheze ke yakwathiwa put your house in order lungisa hlelembisa impilo yakho hlelembisa impilo yelikhaya lakho ya ngoma siyeta sikhathi utawuhamba nje ilanga ngalawo mlaleli sikuvalisile ngivela waSimelane sinemfundisi Dr. JV Mazibuko sithi kuze bololitaka usale kahle. Impilo yelikhaya nekwakhiwa kwalo